Abusunya kwa kubala hia be kamensa e wo fia ha ebisi konya na fe ya dwendwen o man Ghana ho. Wo ye deputy communication officer and senior director officer Emma NDC. Ono wo fia na fe ye hwe ni mu se Ashanti regional secretary of the MPP. When you are penny Sampan and so eba be kansa na fe ya dwendwen o man Ghana ho. Wo pese wo ka bi na wo che wadwen a nyina kwan pa so. Wo de fa 1441 be kan amam. Ebedi nkomo mi ni be hwe electoral commission for say almost on BNCC now on the Akoja Parliament, my shebedram for 21 days. Ranam Ranesie, Nafi Yasako, Nayako Twaba, na assemblyman, assemblywoman. They say, Kianikin 14th of March. Let us say, in field 9 to media de ma woman, na very I was said, man, so ya twaso, and Tiabe twaso, and I yen twaso, every home common. And a majority caucus in Parliament said, one more eba be ye chibi, a ye tribal politics, Mamfu say, a unity. Ewo mem ha kai se Rwanda ntoka tribalism na de baaye de boso mi ensa no de pe wi pa ye bompa ye se bibisa ensi Ghana hanti no omso mo ye kire mankofo se sade no emmo ama Ghana emfa no tuma pamfa boy okay boko de no ya pa na so what say de na mi aso waya to ekrum ha okay na me ne da na se na me se de maba wo maba for good me ba ye krache papa na otaka se uhu na so why find also a sign of better Ghana agenda. Wow, here. The B keke. You can you chair, Mukakra. One young share electoral commissioner somewhere banana no fiada. So be or tea biana a bonupusa kakra. Say, hey, in Tinka Bank and need a yeb nada, 3rd March, or send a basuya amasu. The constitutional instrument to be ya found to Naquam. I must say Supreme Court as electoral commission. Once I'm conquering Mujumayi. Okay, na menchia metiefo nyina na menchia His Excellency John Dramani Mahama ye president ya ba ko a ye wono memu ha ne dwumadi a wodie ekoso yi pa Ghana fo nyina ade na tomo na menchia ye national chairman Dr. Potofi ene ye general secretary Nabo Johnson Esiedun Ketia ene mi ame boss Solomon ya Onkansa national communication officer ene penifo akanyina ne Ghana fo nyina unia ni enu se nka ene electoral commission for ebeto omaba na nka ya be ye district assembly ana ya assembly members a mo behwe ye mensi no emu amayen but say ye nua ba ko bi a okọ contest bi ana so ye se nko be prebie na ne nkrata asem antumi antotomu yiye na electoral commission so ejina so na o man person kombe na contest ana wagina bie no o de ko court say on tiase say electoral commission for eyi na free mu enti no ye ni na asema no ti okofa a lawyer for edikosi eni electoral commission lawyers so ekuhia no mkuhia na de Supreme Court for na de betudwa na say electoral commission for yemfum so mama brantie no ntumi anya dey an contest ye eno ntino abato na omo beto na omo to a enye yi nto omo nsa anko na omo ko bi nomination ne foforo na obi anko peke form so ne bi ayeke okra opa se so betumi akọ peke form so ne bi selector commission bia so be na assemblyman assemblyman papa be fata pa na afro na abo anya fata be fata ni honorable na benyina djuma wo ba be ye no aha no ne hia enti yes electoral commission for konko bi no muntumi nso mfo mo penso enkonko bi say ya bi nomination foforo enti obi asa metwere de foforo parliament na mo kwan amo mutumi bi omutumi de yedai edi say adwuma no enti na so mo sa akọ parliament no mo sa de mra no foforo sa akọ say tam na ehye ye beto no ye ntumi anya de anto enu ntino dase and the pesi etumi yede eto ti mimomu de eyemeya because wo hwe ye nuanu mo bia aboka ebia ye campaign be 3 months ni 4 months obi ana na wonu bi oh ye kase ye nua Ghana fo nyina wonte ye twi kasa na America no pacha otabe Ghana fo nyina ye nuanu ye kase ye nuanu Ghana fo nyina ye nuanu omo bebra aboka ye ko radio so abehu ne bia betena ho no mo ye campaign omo be ni pedu omo chi bebre obkwa ebi obeto nsu kura me bia no
ebi kobi fie yesi bia cha kra chese kan nyina so de me pache na we no nyina na ni da so senka ni sika kakra e wo banga na se dan ho no yusu na nka pa wo de akwa koto na ba no o wi ni aye bia na nka wanya bibi papa bi afiru na wo de aboa ni mpa su asofo ene ono an ho ne ne kuro entumi amasa ama woni bi di nkomo a o hawa o mukomu o mo makwaje besia o mo a sabe o ntumi move bi mu no enye asam ketwa enu nti yade se bata abati fa ba bi nso no if you say ya test law no am ya hunu say electoral commission ntumi fa ne pe enye de oye tambia no esese ye mamra no edi animu kan nti se mamra no di animu kan etese de enuan anase ema electoral commission fo hunu say mra wo mamu ha ntumi tete obi fa ahodie so na wo fa ahonni ye kan a woteme de mempene ageman yema enkofo hunu say sana electoral commission ye wo oh sabrantie no a petition according to information menya ne sabrantie ne petition wo mo say oh omo ma ne kwan na on file omo se mre na pa ho nti omo akroso ye to omo mpene ema na no nso emso nya portals bi no wade court no nya lawyer for mo di nanim ana omo kokotwe na nasem na wo kan ne nyina so wo nti electoral committee port ate kakra one person and one day pe o extend ne ma no ananka wotumi de register ya nke ka bebre ba ya boy menyi ne yese nke be de ye beta akom hwese se electoral commission sa de budget foforo e beta akom aban afoforo senka edi kan electoral commission for yemfa wo mon kodi ase ni bia se o makoso financial law state etoso mi ni nkofo susu se sa ruling ya abai e man nkofo nso nyanyina so e de electoral commission kokko to brano yes on se Ghana ha de emra adwuma ana emra nso irrespective of your political color na say o personality na o stature no emra no enye diwa na emra na diw even sabio president ekurota konya to kra yese emra tumi yede edi no enti menye ni yese electoral commission so emra nso ntumi yede enni no even supreme court judges na kra no mu di asem no emra omufuma emra betumi ayede edi wo mo enti se de adwuma cha wonsa se ye adwuma no a esa wo ye ni yiye se de be ya emma bed nso meda o mine so se ye de bed beto ayi o mine so ibi to mo ta ebeje budget foforo se de be ya because papers ya o ma running nyina no aban tika na o mo de ye de o mo de running ye obi be sa be register foforo we ti bibie mu bebre ta be register nti de o mo ye no first no e be sa ye de asen eso musa erane fofo hwega na abebrebe tete ehia sika e de aye nsuo adentafo enya omo de aban so ehia bi na se de be ya other part of the country omo nso hia nsuo no omo nso atumi aye de enya bi ye petika na ye de aye de aye wie ebi krachimo ayi second interchange ye na se eye ma ye ne Ghana be ye fe Accra be ye fe am ye nyina ya kata da bi Ghana ye fe enam John Dramani ha ma pen so ana Ghana ye fe ye pesika e de akwa koto power badge every Turkey e de aba dum so ye nyen enti se nka electoral commission ye omadwuma ni yie a se nke sika nko mo sa abagie e bia nke bi betumi acha na e bi ya akwa koto power badge o yenya ba me patch se ke be ye ne mo so we say to see here more energy wo memu ha nti see ya 450 megawatts ye tua ho sika eba nti senka e ka we electoral commission amana ansa ama senka be se nya kakra na bia ya sa kwaje be 10 megawatts kura sa be dey aba be kan wa na 20 megawatts aba be kan na me no mienu nyina ye ho aye dey atoyen hwese wo kollegon se ya omusi hospital kase wo ho esese ehia sika na de kwochem ne tumi wie ne ntam de bi se de omu ne mo ye de be ma be bi nso atotini kakra me patron dem pachire no bi se Ghana sika ana mo ta abaje enti sika nkedi yi akwan no wan hwa na akwakohwan so kakra ma e bia ya ye nkana akwan ya wie me kuro mo bom fachi aso mo kwan ye e bia nketika nkede kwakoyi bom fachi asefo kwan ya ma wo mo no ne ta de ameleta commission yes ye ntwen kakra ni nyina tumi ye de emba development no eko na politically in yansu sanso bia ewo electoral commission mudwuma mu die so isa manyo ku bi me kai say MPP ko so kwan electoral commission for fast to conduct 2012 elections and ko wie court a ko ye NCMP ne sa ko say NCMP a MPP for no kan ne say eyabem oh say about 2012 about on the Ghana ni bia ni say His Excellency John Dramani Mahama e win hands down Ghana ni bia ebetumi akere yenya parliamentarians more as NPP for
almost strongholds kesiye kura na Ashanti region omu vote omu nya 2008 eso te ba fom ama yenye ko yeni mo a kyerese John Dramani Mahama His Excellency wini okọ even Central region kura no a vote omu nya no ho no ebro de omu nya 2008 so okọ Eastern region yenya 45% ebro de yenya 2008 so nti we ne kyerese Ghana fo nya gidie ewo aban no Ghana fo nya gidie woni mu no moto abama no nti the same thing ana Ghana for expect say aban no betumi aye mpuntu nyuma mo ewo memu ha no mo ho aye den ato wo mo no so anya bia ye 2 feet say school ya ye ba besie e makwa ye se awie 70 school by secondary school 70 ya ye se awie free ya kakakra be ne awie ya September enkwala e ba be ko secondary school 7 akwa 70 say this on aban ka so ye beti 200 this year is 50 ana yenya sika bi jobe be ba say ye chia kakra ye me catch what say sika no ye betumi de bi akwa akochim na yenuanom nkwara a omo wakura ase asabi omo pe school akwa omo nya bi nko enam so omo ma me ntumi tua school fees we nso aban be ye free omo betumi aye dey enya bi akọ no mo nso ho atom no mo ba be ye any petit truth sell so de me pa kire no enu nyina aboa e ma Ghana no etumpon e say wutu atase mo man nti so ye ni petit truth say wutu atase mo man o man ni nyiska ne etumi dia ye mpuntu nti say Ghana fo emrante ne maba watumi ye adwuma wo mamu ha mo na se te wo motase no a sa atase na ye gigie ni bi no na ebetumi dia ye mpuntu enyuma wo nti ba wo se wan yi master no me busa say politically no wo hwe sa decision ya Supreme Court ye fa electoral commission wa amanyokuo no nso mo behu aye electoral commission san oh media megidie say eyemra an obi attest here enti say the MPP for tested in 2012 so mo say ye to aba o ma anweni anom de court Supreme Court nso etna so enwu say the MPP for on some nom de ba ne nyina so wenim enu enti no etese o mo sa akọ mo chi nom ko prepare ba we nso obi si ye sisi no an o de akọ court ana ile Supreme Court for na hunu sampa ye sisi abrante no enti yen sa ama abrante no kwan no onye dey onso contest enti migidi ye se mra ana ye adwuma em favor MPP ni em favor DCP Supreme Court dey call any decision kwan ba yo ye dey bibi su ba na e reforms say yen kwan say mienu ma mienu e dey o mo suggest nye say o ma mfa bibia ma say o ma mfa mra bia anto enyen show suggest say reforms o mo susu say ye ni say be ye ana say yati committee electoral commission ati committee about a month ni o mo lance say committee no o mo say reforms wan ko fo atro propose di aba no o mo mra metena so no mo nye dey o mo nyina mo bo ho for NDC for PNC for MPP for if I don't me partner yes omo MPP for Macmenu and me so honorable Macmenu former chairman yes so honorable yes Dunketia ene empanifo bi ena yedom ntomu nyina ye kwa akotena ase no wa bo hu no mahunu say ye ni say but yes so hunu ni say every 4 years be electoral commission the reform ba and Supreme Court na electoral committee de omonye every 4 years bia omo the reforms ba hwese ye start ato aba 2092 na ye boss bim edua ana na ye de na picture kura moto ebe 2006 ena improve ye ebe 2000 ebe 1996 ena improve ebe 2000 esa improve yi as you say yakwa kodu biometric but when them pattern and you Supreme Court na catch electoral commission say biometric ni enyusu eyomwa dadwene ho no mu say baby aga na move kon any wiase move kon ye use biometric ebe dey ebe boa but when them pattern ana mo dey buy ama ya use ya testing to who say dey perfect ade enu anu bia say bon person dey politics no mo say isa biometric na ye no bibi kakra wo ade o mo person dey politics the process in political I mean the whole process is political you guys say politics this is the first time why you register credible minumi no ya transcendent region now you ready wa me no aye pro adwuma wo transcendent region wonnim say mre bi kura twa mu a na register na ye say bloated enkwala o munya 18 years o ma twetwe mu din wo mu that's still your current one is still say bloated be bloated because one son who fingerprint different from media but him time be as a party be opposition different from what they be and we accuse the electoral commission say voters registration book no I bloated I say we political party that we serious na no moduma time be complain serious political party ni dey serious political party ni NDC yen men can say who is a serious political party we give na political party ni dey money serious you bia wo ye no we be taking it serious first electoral committee could be registered to be america ya twetwe ni dia NDC for the party agent kokotna ho the kunu say obi atwere ni dim ye no obi atwere ni dim yensa ye saa ne ma we na people for nam kumase ne Ghana ha no mo ye press conference no mo ye demonstrating ne ye party agent ne to no mo hwe no mo expose MPP for mo ma twere mu dim ye no ne yensa
ye wie ya ye ka say Asante region nipa be 50,000 o twom di mi ensa ne nan afi de no mo do press conference ne ye o say enya de on be pram ye nipa 50 no 50,000 every mu we kire say o mo nye serious do mo nimu ande say o mo de oh yes ye political parties inti ye bi na me boa ne ye betena konya ne so ane ba betena so but NDC is an organization Mate NDC for 27 years ye de mbra and started decentralization program local governance system say yin assembly members na omomo anam fam bujuma mre eyempa mantemu kwaku uhwe ba bi aya bedru ya konkan ana ya kachi oh yeah district assembly election no abeboa me gidi say ama empuntuo akokokoko ba bi nkakran because we must say first no another district assembly election ni no ni assembly members no na obuo e won nkurase ye ka se ohene e boda wuro se na ye communal labor ubehunu se obi ade akopepre okwadwumon okofuomu ye ne atena nkurase pen no okofuomu ubejai ni nyina yakwa akodokwan na ye se ye dokwan awe na ye se yi gotawe mu obia be jade wo ye no ba endei e dey say district assembly no politics aba be wura mu ama say assembly member no kra e boda wuro kra no a sebe so ye NDC ni MPP for person beba wo ye MPP ni NDC for person be dey on beba enna nkame ba obusa so wenti amremu no ni sanka yesa ba obi ni bia ba ina ni obi ko gina assembly man ni say so free party A na party B ena nkofo bi kasa de ne say ni sa na wo say na mu nkofo wi am ho yesa ntinka ye legalize na obi anya bi say wo MPP ni wo NDC na obi ni mo contest no obi ni mo say mra na makwan say political party but the wo gina bia ni ni trim political party awodwon ana eku awodwon obi a okọ constituencies na obi ni boy yetumi nye enyi partisanship in frame enya de be na bi kura suggest say anase expert ni bi kura tank enya ne political nanka ugina no wayi wani mto ye NDC ni ugina no wayi wani mto ye MPP ni ugina no wayi wani mto ye CPP ni but enkofo be expert ni bi nso se de bi ye de saa empuntuo na ye pe no wo memu no entumi nya de so party ni abamu dia wonya mpuntuo yes wonya mpuntuo enko but obi a wo gina bia se obi ato aba ana meboa omo mu gina to omo to aba obi ato aba ebi to MPP for ebi to NDC ni enti so to NDC na wo gina wonim ba bia wayi wo but no me unto MPP ni na wo gina wonim ba bia wayi wo ana bebre nso ye executive members okọ constituency omo mu gina na wanye branch chairman of MPP a no e branch chairman of NDC wanye branch chairman of PNC a no e constituency secretary of NDC ana PP and so disqualify so be there be emre ni ho sa say so e disqualify no so hu enu nti no me de me gidi ye say bibia ye no memho bia politics ni nyina ne say ye de dwumadie ne hye won sa obeye dai obeye ni ye say ne DC fo nyina obi am so me politicians DC fo omo ye director appointees of the government omo ye politician and so you know say ba appoint DC ni a on count political party omo win elections no yes enti because what we ukoyi obi a wanya woni pa NDC fo say ti so mu be 70 secondary schools ye disike kwa akohyem ye be ni free DC no waka kire na say school ni free no no so aye na foforo ye nya ni free sabotage school fees if you say one share that idea one idea no all philosophy no one nya dai ene na adwene nko yes ye nkonko yi kwan e wo kurase ne district wo se da bi kurase fo de yi ne kwan aye dai social democrat nti na ekura bia na ade kwan ekọ ye nko ye ni kurum na wo de kwan ni nyina abakrum patron de me patire no yem pesika e ma poultry farmers no mo mfa nye nkokọ a wo so poultry farmers nso de yem pesika fo ne wo mu no ne pesika na ma wo mu enti unya NDC a wote sa social democrat concept na tia wo diske ma poultry farm fo no mo ye nkokọ se de be ye nkofo be nye nkokọ mo awe no mo nye nkosu amo nso aye de adie me de me pa hwehwe ne se si adwuma akora eni o mamu ha kese no an kwara ne bebre nso ntumi ntuo mo school fees no na nke bie poultry farm mo enkwara ne mekwan ya so dem patire no na nke ye use wo no mo tesem kusua no 3 months and 2 months o yi kusua ne nyina na etua ne ka me patire no dem Ghana you remember your friend you say yes what the first na wo first no ye nuanom na nkwara no say fie for oh there be me fa ne say secondary school for nkwala ye o mabro 18 years so hu o ma mekwan na o tete fie kwa no nanka ye employ wo so makwa mu ntena fie ko mu ko vacation classes ni ade oh but ye betumi engage wo mo say bia nya da bia no beko vacation classes so odi sika be hye nkwara no ma o me just school na ko
ebi wo home twin school fees ntina ba yesi free secondary school na se free ni ba de na sister nkosu adwuma na hu hia yes obi wo ha ana free no nyini se ba wo de beto tade kra che say free no nyini se ba say enkwara ne bi tun nsuo o free na ba say enkwara ne bi tun e ba na aba oh aba September ya start e manifesto ma ba na said na ye March oh aba state of the nation woni bi on me kan bi mi ti bi wa hu ni wom me hu no wom aba na ne kan na ne ye secondary schools near see we first near man people what ye me to see your pictures no e de be kire wo no bebre ya boni nyina so aka paint 70 ya boso 70 akra bi ne boso kan de ye say oh akra de schools bebre wa ye de ko drop on so no ye de ko bi ko school fufura na school dada ne akara card secondary school about 20 classrooms headmaster ne bangoro ka ho teachers no bi nso ayika offices nso ka ho library ka ho nkrade no we nkrade wonti ye ma oh akra de mintumi ma offhand ba minim se akra me ehinde na wonimu a minim drobonso minim ho yes minim drobonso minim ensuta side on so ba ko esi ho minni record no wa ba me 50 ni na between 70 to 80% nyen David omo edroso o te ya che because on the February some last month oh David anya no kre but about Jamaica anya no kre 70 na ye no emu be 90% ye wi a akapint so you free 70 ni ko 90% what say you free 70 me 70 na ye no on say ye 70 out of 70 no bitimu be 90% out of 70 na ye no this year na nkwala na komu free no emu 90% ye wi a omu pentie to pentie na September ma rule na edi nkonwa gum na ya finish library no na nkwala no so once afi nso aban ma nkwala no remedial nkwala bebrom wi JSS no so hu omo kotroy free into omo pass nkwala na pass JSS no na edo ma kwasa secondary school no no wasa akoni free wanya JSS free uwi ya akwa secondary school free abanya sa ma exercise boost uwi ya no asa ma test boost uwi ya no asa ma uniform enti umpe wi na pede secondary school for some more uniform oh yes e be mo mpaboa so umpe wi na pede they say yes am munsuo tie text message bi obi ya mo munsuo mo no munsuo kwakuti o say NDC must maintain the name propaganda instead of so-called communication because he always make propaganda ato oliframowi amowi himself in so Ashanti region down so there ewiase obi ehwehwe ene say obi the community na wo no obi nyensu papa no fetch aban no ama wo munsuo obi nya kwa papa e de ne number ya fa so te so kwa Ashanti region about 70% of Ashanti region ko ta lo baby a wo de ayi wo number be fa so obi a wasa man hospital te hospital say si no Ashanti region chip compounds enya sabketo enti oko school no kura na 7 ho kire no a ona te bibi ye no a onsuro if say chip compound ama no na fi ne be taxi de na tom abra taxi no wonya bi owi ye nso no yasa ko secondary school free yes no ye no wantwa yasa abama ne kwan o choro ne free owi a aba secondary school free owi nso a teni college wo ho nursing training wo ho university wo ho wo enya tech ni wini banko a abaya se sibi e wo bura hafo onko anato ati bi ovuta octo form so a ye be fa no enti umpe wi and that's ya kra ye se sibi e wo eastern region na akufu adukuru enti umpe wi na opede mono do aban papa any NDC as ye nyina ye nya gidie wa ban no na ban ne ma wo ye no nye sabotage bi ena nkofo bi pese sabotage no ne nyina ye di akoma pa e di his excellency John Dramani Mahama Chia Ghana be ye de nkofo bi pese mo sabotage president uti de farasi foi e no betie ni wa mo na farasi fo oh farasi fo de bi wo ho me mo mu di farasi fo farasi anya Israel okay farasi fo ye nkofo bi wo ho mo pe Ghana mpuntuo e no betie ye tese ye se o di dwurum die bi a oboti ade be che ne gya to ho o hwedi esi wotemeya temahefa temasa medical store ho yi ye so mo koye nkofo bi adi sika ana mo kwa hwe mu ade che ya ne gya to ho o hwe nkofo ti ba bi ye omodwuma ni esi obi adi sika na ade ache ne gya koto na ne de hye kwan ni farasi for in the first place nkofo bi wo ho mo mpe Ghana mpuntu kwan mo kwaku body oh farasi for ne no mo mpe Ghana mpuntu e ka ne nko wasi Ghana nye yo nkai se ye evidence chese sa medical store ya wo kan ya cheche nkofo
That's it. 11. One more suspect. Oh, that be. Yeah, she will be. That's one I know. Report on it. Suspect. A be for Atlantic region. Obi chairman be sorry. Yet ma want to me. Sorry. Yes, sir. Yeah, the prepaid. And Atlantic regional chairman. Atlantic regional chairman. So kind of thing. Oh, it's a madam for no. Atlantic regional chairman of MPP. Or sorry, yeah, or say, on the prepaid meters, a barber bobo. Then yes, you are more in Yaya, or bet say no. It did 3 days in the jato. Wouldn't see a year, regional man, than the entire tenor. And you're on any other fish. Yes, it's a my way in a control. Sabotage for you. Any warehouse that she and I go for being a chassis or more. Be or one go for such as be or Hetty or ha, or better FM stations to be can at the chance a second amount to Jebe to move, a Jebe to Cantamount to Ampanyampa, any 3-4 days, Nijato. Cantamount to last time we just show radio station when a cast. Be no coming kite, Namete, radio stations. I was for your training, we say Ashanti Regional Secretary of the MPP, Ora Sampine, Babakan Sana, one so Abakani, dear. When I say the Kokubwa Hena, when you're a Deputy Communication Officer, Emma NDC, so between the Audience Rafa 1441, Namakan, you mean and Sebi, my chef. Also, NDC must maintain the name propaganda instead of the so called communication because they always make propaganda attack or the framowi. Also, opening catch NDC in an one depa and walk in a tibi, the Mudi papa, your Munia in a Umbacasa or more I am. Minia, majority caucus for our parliament, a young and Tiasa, one by HB FR tribalism. Na yebuso mo se sa tribalism se ke ka aban a obaya wo so tribalism pa kenye NDC aban na ye sa na opoku e de free of anko na wono so e de ba obetimi do de aba 1441 mekan mo bi o mo so odwim yeguso ye twen sampan kwaku yenko second topic ni so se majority e wo mra hye bedwam e de atu bia se sei we ye manfrani we free the friend tribalism no e ye unity e wo ya manusem nto mbe yi tire kakra amagana fo se sa suba no nya de beboa onu ameda wasepi sa se mu emeti da bia na me yam hyehyeme pa ye ne yam ayofo no se obisi media me free ha ahafo nye papa ahafo yesi nana otia na yam hyehyew ebi se yen yetu kwan pa obetu kwan akosirem obetu kwan akwanwura obetu kwan akonkran obetu kwan akwasante region obetu kwan akwa region na se sebe yenuanom bi etumi bie na no kase sebe other tribe bi nye papa ana yenuanom bi enye papa omuntumi ni wo man so ehun hia se ye de wo man ne be hye wo nsepite obuni resources bia o betumi amanage ana ne krom wo no resources bia ni ho dwumade bia ni ho a obetumi ayeden edi ntisi the president ne kura hye ne nsa na edi akonwa ne manu a enya de obetumi abu wo man no a na ya sem a emu odu na ya sem a yetese ye hwe na ye ka ne ye se de be ya edi asomdwe be bo mamu ha na de si Rwanda ne Nigeria ne other part of the country no other of wiase nyina no ebi ntumi nye dey nsisi bi if we say this is not the first time we nya ade edikan a esi ewo mamu ha anase mpanimfo ni bi aka ewo mamu ha mpanimfo ni bi aka yenye omo hwe fetre na di akogu fetre na di akogu but say mpanimfo de kaaye ananka civil society fo ada bia politics koso omamu omdo ma no ka bie no omutumi condemn sa act no say ade we asomasi e ka no enya de a eye papa e bo man enti enya ya kamnyini se nka na osafomafo obetumi asa ato aso akọ ka de wo se wankasa na nkofo na atwena no wo mamu ha omu tambia no e fa baako ana omu ka se efi va baako de a na yo mo de emfiva baako de a no mo gya aka asa ne ma we nyina ye den e koso a enya de papa esese ye nyina ya dwene ho ye na ya me de se majority leaders omotumi abekase omo be ye kire eye kodufo ekodekfo coalition of mi refifu name no emrante bi a omo se omo ye nye kire etia omo a sebe omo tete ganem we free ha onye nipa we free ha onye nipa no omo ye press conference be a week nie so omo ba be ye 6 March anon be March pass no mo anam nka monten ha se de be ya nkofo be hunu se we ye ceremony a we ye nipa we ya santini a we ye nipa we ya nwunani a we ye nipa ye nyina ye nipa obia betumi abu o ma we obia betumi ayeden edi
oman nanim ama oman na tumi etumpon akonanim message here na fe wi mama ora sampan abem why late pa ntinka me wi to mama bo ne topa bon to fa be si ma ba ko na fe enti emnante no yes ade no na yenuanom parliamentarians no majority yikokoso no say omo so do omo ho begim kina nyame bo a ana omo yesa work no omo ye match pass no mo de anam ahanyina omo start from obra sport arasa boduam na obi the message be message so no ba me introduce Penny Sampan we say majority caucus in parliament ye de hia ni ye ti sum ma mo nso mutimu bi mo kra de bu okra na no president yesu wura ho na idum kane ano mo nko ho match na obi akoka bibia we so okra no kra nya dade nya sa na oka no na afi mo koye ho match na se majority for mo ye nya atwom eno be ya no obani mi mo akwaba bibia boko de na me adon anope na bedu kuma se bedu nka we dey am fa cheme na traffic situation be e wo pokrasi oba no too bad me di traffic more than 1 hour minimum panti ye ka se wo ba o ye late na me se ba pe ne do ba me se bi metwu nanim kakra we dey fa cheme na nyame a enye wa ho wanso na tie you nyame na me ye traffic na ye nka na traffic santu o ba bi ko o meeting 8 o'clock na we simbe 4 o'clock o usually minimum say traffic situation it is and me simun tempa me fi kuma before 3 am na kakra your friend say so wo St John ho ba bi na fi o ya na bidua ti we dey eti form ni ahwefo fancha je for the becho kakra na adina e kwaku nkwa na kwaku oh kwaku de say ono obenya nka yemfa wiase nyina man na onka de wo mu ni de nimu nyina na me ba na wo hwe na me ba me tie me du form ho me hwe kakra na dem ti so kan say o say asantimantem be 70% ya kwan nyina ye kota to ya na mbisa kwa kofi ewiem na ba na se ofi hini pa na betna ha o kasa ndina ya menwanwa na ya menwanwa wo fa kuma si fiempo pe owura mahama no ani state of the nation or repeat alasia abawo route kwan o kan ho asem a afi no de kan ho asem no o so o ma 20 kilometers of Kumasi roads 20 kilometers of Kumasi roads 20 kilometers wo kom krom chichweria wo dru kwamaya baby ruam kodua pompone na sefo nyina amponsa krom ni na sefo nyina ni nyina ye futuro wo kɔ amanse yenka ekwan bia ni apart from main road na fi anwan kwanta kɔ no ekwan bia ni ho bia ma ya no kota na se boy wo 70% no nya ne any asem me kire ne say Ashanti region in particular be kota le wo ofa Kumasi ene ne nkurase ene district ene ne nkurase nyina boma NDC aban etumi awia about 70% awo no ayawe to wie ne hen ena me ma example yemfa district by district it to patch them say enhia so okuna me patch them say enhia so be 80% imi enhia so Dr. Fabantima num ye almost all Bantima ye ba mobile ye Bantima enfutro ni ba biada donim Bantima a oti Bantima apart from the peripheries a brepo ehɔ nom no ehɔ ko bisa sɛ ehin ɔhu ensam ne balance any opportunity na yɛn ka no krantre nipa hwɛ fa Dr. Tiangia no so akɔpɛ MP wɔ bosomtwe ne constituency obedi minister high class minister na okofi ode cast menu a ehun sem bibra yenya nka nwieye ko hwe honom se akwan dodo se na yekota ko fadwura ko hwe se akwan dodo na yekota o yenya menua yenya kwan ne sa betra radio so na TV so a eya yenka no krantre nipa na sebe wo mo wa santimemu no sebe wo mo wa dwunu wo mo wani o wo mo hu wo mo etie santima wo hwe UTV pa wo mo etie wo mo ehwe ehu sasema kwakubu ahenka nya kontompo sam kwa no kra bia nim eno o ka sansem no ti ebetre no na enya me nwanwa hwe sofo line woni babia na free ekoduro ye sha se fie bu akwa dual carriage way 3 lane each with overpass ewo University of Education Kumasi campus underpass wo ba sofo line interchange kese wo ba G runabout overpass wo ba bekwa runabout overpass wo mo de kwan no a start ewo krei esu ebo a enom de be wie
South Junction. Almost 90%. And it's our betra no cast 70% of Ashanti Rose a year Kotala. And young one, okay, could be Don Quixote, what I said book no. Sir, I didn't know. Oh, who bought their cross who giants, not the papa, Eko Kun, say papa no your brand time. The B and no more years. I'm not done propaganda. Yo, Saba, young share a year Supreme Court assembled to Jana no fear the far electoral commission. Can it be Nanka district level elections non Kaya Basso? Nanko forces to the say a drew baby, I was say Ghana for to me Yakudo. Now, yet the electoral commission called some more financial loss to the state. O minor boka. I thought to be one drop out when you penny soon as say above from. What you saying? The Bedasima, and San Mekohono, Cacrebia meteor fruit. Now, Kuka, or see could you be an uncrophobic coalition for good hand. I would say members of parliament, majority for say, or money, Minia, here, see a becca, Nipatitimu, a dear Baquamin Penono, now dear mean equalization no, and Camestre say, majority for no, and Communica advocate say, Kofi, I want no book bino, Yantitimu. Professor Kofi, I want a book. Be now on your baby coin. Or advocate every hegemony. No, okay, entities are not fifty. And some more coca say, Cremo will be a few same to mini president. No, or me interrogate or that or the parliament or meboa. Na bello, a large bello, and none ye prosper banning a free ho as chief of staff. Or say, I didn't think a young Renidia Santinia Beshaw. And this is penny of voter region. Near Bisa say, Mabante Derek Janum, I'm Cassian two president who fin crime. None yet, and cranny no Santini, no dinner president on Conocrum. Yan can cast an emma wing in a mum, no more fanquay, sir, or yet and I'm marching on Monday corner. But Mimra could do a Farijan doctor on any easy one. Minia, medical ball movement for change for Abaso, or mum issue statement be. Say papa no on any microphone come on resign. Me no mo ya adwene pa. Bunim. Ye beto about 2012. And same be brave a play. No verification, no vote. Emrano 45 new constituencies a year be ye catch a Kodja Farijan. Enyo tintin trinity meye and hunsun so de nim ya Supreme Court and some a pay ho. Emma papa no who say electoral register de to abagana hampo no emu won semwa onu agi to mu no ebe pimne anamon yentui wafa commission se na japade na emra wo ho ye constitution ka say ababia ye betu no man ni mu no ye what regulations constitutional instrument FNCI no adia ekọ ya na aka na kakra bi na nka parliament per the constitution e kan no mawie no 2 days per 2 days one train was my be nomination 18th my close no 21st as saying amma say am no ka saying about 6,000 electoral areas na wo Ghana no one e fa forms e campaign in asifo ye poka we nyina agu ye betwa we say nyina electoral commission no amu adverts awaye posters awaye e so sisters anema we say nyina wabo Ghana ka edikan e we flow if it say me kai pa say you obi amwa oh well subcommittee constitutional legislative subcommittee so or legislation subcommittee so okay me kai pass or say chairman sir bonsu minority leader honorable okay me ka say you yele chere wa so wa ho baby MP ono so kan empanimfo e wo parliament bebre etu papayefo ahomaso tintin trinity me kan ka binti no hwede odi oman no akwakodu na magana for me and tran ho din saa o we ye prelude to election 2016 if you say to obey niema basabasa say ya okọ no obeja na chi o wo ma oja na chi ama wo mo no onu wo mo na wo commission no so no Amadu Sule ni nasifo no onu wo mo na wo commission no so nti se koba se wo mo ya niema basabasa na ne wo mo antretre no hwe statement no am de bae na
me mudie e very very unnecessary and na asem na twamu wabo man ka what say prospective aspirants emre wo musika wo mu bibia wie no afi na be ka se mo be ye regulations nti na wonim se ye to aba ye regulate no na wonim se bia ye bebie no anopa no so akopim no num ese me mo bia ate na wonim se be ka se bia one man one vote ana say na wonim se be ka se the biometric verification no na beto aba na ye mfa nto aba sa nema we se nyina Koja Farijan Electoral Commission manye musia bie nomination senkrofo enkonkofa ya close nomination na papa no de court me danase e say test your constitution no man krofo hu say ya de tumi ma wonwa na se ye nhwe ma Ghana fo a enye won dia say ye Electoral Commission ye Dr. Farijan ne nkrofo na ho no mo private entity bia enka me sampan enka family ho say ne one adia aso wakotoka we pa de be trotro we pa wa bedam we pa kura won hide down bedaka num de wo pe na wo de be ye nemmom say ye Ghana organization ye Ghana agency ye Ghana department a me taxes na ditu aka a bosi a ye kobro no mpima nimu bai ye ne betua ho ne ye nananom ne ye nanankanso no ne betua ho kadea ne fata say ye ka Dr. Farijan wonmra short of statement no more issue no e was so am be can be patch Ghana I believe senka what this mpono and kono abeka say nimra kan be musu no bi per the Supreme Court ruling no say aka twa muso muntimi nto aba ne ne nti no mo sa kohia no man hye asan aba eno am say hia senka me ba be kan sa kire yen no wo mun sun chen Supreme Court as a petition MPP ya de court ye wi obeka say oh Supreme Court akanti ma afemo so ade nkunim wato aden na we say oba beka bibi de ewo mu ni say aden no di kan ye wabra wunim mra no efi say ebura Boatin ebe ye INEC interim National Election Committee election the year 92 elections efi wo Dr. Farijan wo no aye commissioner ni chairman no ebe pim ne into wo nimdie no wonim say beto ababia constitutional instrument and regulating no emunia draw regulations wonim say the core parliament it takes 21 days adia me ye kan sa no nche say mene wo ane kwakubu ahen ene ahwefo ehwe yen obiara mpo wasem bia obetimi akanche ne MP say emre say ni say no misusu say committee no hwe na se de kan ho ya treating no na aboa enu nti ne masa akwan no nti wo mfa tumi no hyonsem emfa kakabinsa ni dwesem enye sa ne ma per this ruling no ebenya susanso bi e wo Electoral Commission se be gidi anipa wo mu no mudwumade mu die na enye se benya susanso abe confirm say gidi ankofo nya so am ye ne mambasabasa no we say ye clear indication it's a confirmation a confirm so am ye ne ma bia wo mu nya ne yie omo ye niam bia wo munye ne we a confirm outright and say banisa because ene babia enkrofo ekoyi ekofa forms obi oho a wokomi chrome for instance there were two electoral areas one of the electoral areas at that time na ye me assembly member na ye me electoral area ye from 1.7 chrome and about 4 kilometers if you makrasi wo beko ho akoye campaign hwe emra wo bese no e de akoho won wa wo ho no 99% edo nti wo beko enumre ni anadwo no wanya won ye be hihye we fufro se nipa no pepa so be san ko biemu mpo na okofa ne forms na ye man go ahead na o san ko repeat asem ni biem minua ne papa mu no hwe process ne assembly elections ayedin o hwe moheya junction ya o faso na akwa veno hoi billboard a obia ye si ho no e change o mama billboards na ne sisi kromo no for assembly elections o na do mama there about 2012 that's to na there no they say current one e dey ka into the comparable to nanado then nanado maybe o assemblyman no akoye ho billboard o hunu bi me ho bi so watama community 2 ho baby akese woko o mimi of course
me process am here na nu 10 and they are not attractive man kofo ba mu pa oh the attraction the ama ba mu na ne kwan ne mra nim kasintra na nke be ko ho na me kire se eka abam concept na nkasa say the sisi share no enne eka na nya yewura vanderpool ododo di MP enyo no si yantu assemblyman California yantu aba mo no so obi ni sika ntoma no osi wonni sika ntoma no NDC for the most come discover mo nkrofo bebre ni ato aba ama wo wankasa nto aso ande wo ahwe na wo asem na wo kan sana me team sana me tia se ni ono kan ye ni se sana me tia na ba ya e ba su ke be ba su ya nya ama su hwanu na za me hwanu na no ehia o ma no no mo kasa o se hwanu o se mo no kasa o se ni wo tu nkofo hwanu na no ehia o ma no kasa asem no kire o se ni wo tu mo ni electric na ehia na wo ni wodi nkomo hwanu na no ehia o ma no ka asem no ba bia wo be kan no no ba bia be trendy boyfriend no e ho na atufo ena wo sensoro so bo twene a wo be sensoro ho asa enti wo mo ka ho bi ena ma banesa ena approach say yemfanya de bi yemfan control Ghana if it's a really so wo hwe local government law no act no na wo hwe system no a enka form ho pa no senka devolve power no mekofo mo ye nas assemblyman unit committee area councils town councils sub metros a function properly a minia nka MP nka kwakuba him betimi atibi ese ontimi bi be ya fufu amano ebi so wo mo na be ya adwuma ni assembly members na ya adwuma no form ho any unit committee for no and others no na ya ma so partisan in all honesty tema ye wo pa yankrofa ya appointee wo mutu as government appointees so I know say ye there we were near a very circumspect of the law but I know say most of our people no were MPP you should have elections concept no was think be meeting me church me but ye time no sha nti we dey sima baako ye hwe ye kire and say demonstrations say march majority caucus in parliament ebe ya kire Ghana for any codec a coalition of domestic election observers has an erga PNC 2 franc ama PNC 2012 no ono so lead so mo say omo be ya kire Ghana for say nipa nyi mu nye meboa sa mi omo ni kan call Flagstaff House president aswe omo kan say owura president John Mahama wona wugina sumpie so ka kire Ghana for in 2012 say wo free srem omo de no ba umia ye running mate wo de wo ye president wo na ye de no ntimonto abama edie na chiche nipam echense enkrofo ya wabobo omudin wo mu nyina na efa ene derikaje no Gan Youth Association na ebo bebi omu kohia to adwuro omu atro memos ma wo mu nyina yenim wo mu ko kankere sa group no sa wo mu comment about kanfo any president kofo etiti nipam no mu wi a wo mu mfra fifi kwete deputy minister ano a full minister minister full on yan freno ne misa ne se wonsam no a wo kae e ba WikiLeaks a e free home fie be enan numuni wontimi nyi ano na e ya sempa na entity nipam so mo timi hihye we nyina no mo tu kwan ko ayi ho no mo ko fra himfu biam na anu bi o mo hyiaye se ye no ye beto aba mamuda NDC ye be ma 100% e wa flower no akobisa san himfu no na se odi si ho no ani anada bi santiti mu na wo ho dada entity mu no what kind the history of Ghana what they am situating the modern Ghana modern Ghana na san chichemu no na ni ho
na ni ho de se ka se be ko the history ya ko history ohu be dwutinka krofo na agbo wo mo ho anu no wo mo papa ne wo na na ko fa ta se de bai the American say e chena March pass na omo ba akọ march na ye de tie otaf ma omo march free hia akosi obra na omo de akọ akra sport omo so ko obra sport yeah na omo de akọ pem house of folk omo park off ye mo ye ka kire ye nuan men pipi fo na Akufo Addo se ensem na otaf ma fo kan ya ono ana na Akufo Addo nso aka bie no etete Ghana mu nti tena Kwadonko no mu nyina eba Adekye no mu nyina eba majority leaders no mu nyina eba Hassan Yariga no mu nyina eba nsana ye no nso ye me de me ko hobi makwa akodi o mo chefri se me ye politician manhwe na mantumi ya nyasa asemu ahwa be koduru semu a na obi de ababo metirim anhwe na mkoduru Eastern region so a na obi de ababo me kon anhwe na mkoduru na unko Eastern region unko sem na nsen unko hoda ho makoho ba de ye omo keka ne sese no ehu tan ndi etse na nado se won kan kire na na Akufo ayi nado kan kire na Akufo de won kan kire otafo mafo se ensem na okan ye no ya de a ebo Ghana ente sa de a na onim ho bi won de ka kire otafo mafo se sansem no nkoka bi so no waka se ye ya ka afo de kan de Japan so se uhunu wonu yankana ni a na wo ya santene na wuchi yankana ni a fa ba abo ni tirim saniema we nyina na ni la Tevanda ko onu no ka se wo ye akani wo ye santene ya ma ye untwe wodin wo dio na ho ye nkan for preserve do onu de e na mo ka che no oh ade a anyema free ade no hwemu a NDC for edifo na MPP for MPP for ina before yes MPP ni bia kabida NDC na kabida na ye nyina yen si gina yen ka se ade no ye bi se de hia ne se o se si gina yen ka se kokutie na nyama e o se si gina yen ka se ade no enye wo se ade na ye se wo mu eye si hia wo ho chena eye na sa wo mu so mu kotusa no wo mu no wo magine eye wo mu sen wo yo abusuafo na chese aha na edi dwumagie ni besi very interesting so unfortunately say pani sampan to me enu hantem ja traffic ya ebomo ni se be se nya ne biom sampan ye regional secretary Emma MPP wa Ashanti region na ye nua kwakubu ahin frequency na beg one cry ha deputy communication officer NDC my brother me horizon we what's your broading your broading 70% of crime I was already the kwame dey tia nyame omo anonti na ni mu chiro ene so bomodin aso be adwumaden amaga na akonkan na bibia wie pe fa kukudo nso eye adwuma nyame bo atena ye besa ato aso biom ye da mase with a copy na the stereo infectious beats kokomotia esa umbabo e una bobi nyame no wenim ni ochi obi aniwa tisawo okukro si adia yo Alpha and Omega to trouble su I am when no nyam ni sawo